Okay, we're back with our second hour of Adda kami Manen. Dito 98.5 IFM Kawayan, iti Idol tayo nga FM. Of course, you're still with Idol June Seriales and Idol Jan Mark Pastor until 3 p.m. So we're on the second hour of our program. So agyaman kami po katagiti manarimaan palang agbubuya kita kami di Facebook Live. Of course, you can catch us at our personal ano tawag dyan, accounts. Ayan, mabali nyo po nga biro kinti June Seriales and JM Pastor Ken at damat abo iti live mail lata dito Facebook iti IFM biro kinyo lang ti 98.5 IFM ita Facebook at makita yung manan nagiti pagayam yun ngaro tituloy tayo abo nagiti pangablaw kat kunan na dito text line tayo. Good Sunday mga idol, greet namin na kami man dito'y San Pablo Alicia, lalo na dagito'y duwang anak ko nga isuda totoy ken ni Zairel. Idol, request ko man di kanta nga dito din idol. It's me Karen Joy Colyado. Thanks po ko na. Kaya dito imat abo Facebook Live ko na. Pa-shoutout nga po kadagiti kabagyan may dito San Mateo Isabela ken Nueva Vizcaya mayat nga dingdinggan dagiti kantayo mga idol habang agin inana. Listening and watching from Los Angeles, California is Sugar Cheng. Kita man kung ano dito dala ang local dito gayam international dagito yung pagayam tayo. And likewise to Laila de Ocampo kung na dito ay naimbag nga malamyo ting tututunggal maisa kakabsat watching here at North Caloocan nagmayat nga talaga ti makangag ti Ilocano nga programa. More power. And from phrase Doric phrase kung na Doric pa-shoutout nga po Sobrevilla family ng San Juan, La Union from Eric of Taiwan and Jeline Bugarin ay bag nga malam pa-shoutout man apo ang Calderon family ng San Antonio, Ilagan, Isabela kunana ayan nagsayaat and one more kunana dito apo official text line tayo over 0917-1500361 ay bag nga tayo idol makababang aritig dangag ti programa yo Max from Tiknok, Ifugao. Ayan so once again, ahan lang po nga province-wide ito nandikat di pati di nearby provinces around Isabela kat makangag apo kaputa nagbalinan nga 10 kilowatts iti kapig sa iti IFM iso nga nalawagan apo nga makadwada kami kada Domingo ken inaldaw-aldaw ket napangarod na nagtimpla ti kapit iti kaanakak iso nga kumans ko nakpailaeng kabayatan ti panagurura tayo kang kuana ngarod kung na nga nasam iti turog ka no tatay naghimasegi na na nasam it arite tungho anargaan biyag ko bumangon ka ket indag kad indengan timudem as-asug pusog akin ayawam tasiksikalaeng tibang arkong pagkabiyagan o salda tibiyag pagubugan karayong ingkakad ipangag ununoy daytoy puso tasikalaeng biyag ko pang ibubusat kay sunang ayak uray mauyos ang tibiyag. Salda tibiyag pagubugan karayong ingkakad ipangag ununoy dayti puso tasikalaeng biyag ko pang ibubusak
isunang ayat, uray mauyos ang tibiyag. Malinak lay labi oras, lay maraan, mapalpal na'y dagang katikat, tuy linaan. Sam ilay kugit ko, pinangunan kong tampon, lapor sa'y linggas mo, sikan-sikan, amamayan. Lalo labilay, pagubugan karayo, ingkakad ipangat, un-unoy daytoy puso. Tasikalaen, pagupang ibubusak, kakaisunang ayat, uray mauyos ang tibiyag. Kakaisunang ayat, uray mauyos ang tibiyag. Anak ko na, naudlot na pananalita nga ko na dahang mga intuloy. Naudlot, kas naman na di panagaya no daduma. Naudlot na pag-ibig. Kung hindi nagkatuluyan. Naudlot. Naudlot man dong, giatay man. Okay man, sabi man ng akong classmate. Sabi niya, agyaman, kam kada kayo, classmate. Ala, pag sasaron man yun, titukar. God bless from Amando Lulukise. Gan ko naman ni Sir Fred Alili. Naimbag nga malam June ken JM kalba awak man dagiti kakadwak dito ay Kapitolyo nga garami ti Bambanti booth. Last day na itangal daw ingana no 12 midnight ti Rabii. Umay kayo amin apo guyat nubigat ti grand opening ti Bambanti Village toy nakabla board member Fred Alili, Chairman Committee on Bambanti Village 2020. Ay, kasta gayam. Ay, kat maawis yung arod, apo kalugaran, kapwa Isabelino. Yan, umay apo, di jay. Ipakita rin kung maabot, ipanagmaymaysa tayo, babayan, iti panang suporta tayo, kaya panagkatang tayo, iti dubok-buko tayo, apo nga, produkto, at ita apo nakadisplay, kaya one town, one product, nagiti municipalities. Of course, nagiti booth is inspired by their native products. Di ka di balong? One! Ngarat! Naimbaga, ng aldaw yu sir, nakapapang arte tingin ta programa yu kung na ulit-ulitin lang ibaga. Okay, miss ka na namin, ka-TM, dahil mahalaga ka sa amin, bibigyan kita ng 100 megabytes. Sabali mo kayo na to yan. Kung ano tahang. Hello mga idol. Adyaman pa'y baro nga awan, asawa na. Kantain nyo, America version from Bong. America version? Ating pakablaman dagiti pamilya Aquino, Fajardo, Aison de la Cruz, Ken de Leon, iti Kuya Po, Nueva Ecija from Auntie Aida Pascua, Clinton. Yes. And Yes, I wonder why our listeners, watchers are dropping by. Ibig nga dropping by. Bumaspas yan kasi nga ta. Okay, so keep on liking and sharing our videos. And jay baro nga baak ka ng balong. Ano tatay, ano tatay may isang ako natin? Lakay baro naman. Lakay baro. Hello po idol, greet ko lang po asawa ko at yung anak kong malikot na si JL Alipio. Thanks po from Lea ng Kabatuan, Isabela. Sabon man idol party Biernes Alico Ken Ocampo family from Edski Biernes. Greet ko man ni Jo Marie Medina ti Imbag nga Malone from Menado Gem Ray. Yes, nga ron, as requested. Ay, una yan na yaday tuwin mo. Puso ken karawak man si dudot mo. Adi pen nilay na ken at nuwanto. Yak man lamay petsa, tigurak napalaus. Amang katpayen na siya tegbabaan. Barung emdaanin awan pa'y asawa. Lakaya
kuna ng madandanaganag. Jaksan maramanan, igrasya ni ayat-ayat. Jakat pagpasulan lukas tat ibagat. Gagangay ti barong-barungan nagpaan. Di pa'y laagdat dal bilang uyawenda. Di pa'y laagkurad tay babae ang madikaliyak. Igrit ko man ni friend ko si Elena Madriaga na sana nalaingan di sakitnan from Ching Romasok. Shoutout po idol ang mga family kong mga taga Natunin na lagi pong nakikinig sa inyo. Natunin Mountain Province. Nag-text tayo. Natunin. Nakatunin da din. Natunin da. Buwan, nakatunin da. Amang kanpay na siya tegbabaan. Barong yung daanin awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madandanagan. Yaksan maramanan, tigrasya ni ayan-ayan. Jakat pagbasulan lukas tat ibagan. Gagangay ti baru-barungan nagpaan. Di pa'y laagpet dal bilang uyawenda. Di pa'y laagkurat tay babae ang madikaniyak. Di pa'y laagkurat tay babae ang madikaniyak. Okay, ti oras kapagayam. 15 minutos kalpasan ti alauna ti malam. Nagsubsubli di programa nga da kami manen dito lang 98.5 IFM iti Idol tayo nga FM kad dito manen ni pagayam yun ni John Mark Pastor ni Idol John Mark Pastor ni Idol John kad ada Jeruar ada mga oxygen madi mga kinaduan ni Idol Deo diyan ang mono ko madi mga kinaduan na pa nag-oxygen. Yan, bumasak pa lang dagiti pangablaw yo, mga idol. Hello idol, kablawak man to anak ko ni Andre Jim Jr. Kento sa ako madamag dagdagag tinapintas nga Ilocano songs yo, idol. Ayan. Kan kablawak mo ni dati ni agdagdag da kano di palayda. Ni Madam Michelle Mela ni kadwana ni mama na nga ni Remy ni aling na Marinel tas ni Baby Sedek ayan anak da Arvin kin ni Marifel ya nang pagkamalam dito kan G Balay May ni Nanay Lourdes kin ni Joloraan kin ni Anthony kin ni Baby Goton to rumorten to no kon sa May or June siya. Manang Aida Pastor is requesting for the song It's Only Love and Manang Evangeline Fortea Ramelo of Baguio City is also watching. And Estefania Palor, hello June and JM, good morning and happy blessed Sunday there from Athens, Greece. From Greece. May iba i-pronounce da jay? Athens. From Athens. Greece. Yeah. Hello to Madam Innocentia. Marcelo. Madam, yeah, the principal of a very kapso-kapso. Ito yung microphone. Baka tatawa ka. Liman? Kapso-kapso, bigla pumiksa, kumapsot. Awa, may mo ne. Madi man ang kote data. Ayan, of a very beautiful Pagrangayan Elementary School. On! Permi nga nagpintas iti ground dati jay. Permi nga bumilbilib dati nailugang makonak ka nga problema dati microphone ko. At nailugan ko ngamin nga agpavilla Carmen kakunana din nakita na iti ambience iti Pagrangayan Elementary School. Apo kasto iti school anyo dito inyalaka ka kinaurnos na mo. Nagpintas man ko na. Sino da dyan inadulog? Sekreto mo tan nga doon yung nailugan ko. Kung amot ay na urnos namin na permi nga napintas ti panangi pag na iti agdang mga principal dito ko na. Dinagan na.
Ano, nata di na malamam mo. Yeah. Basta just ajila eskwela anti dinilaw na. Aki ko mas daawang ka no makita na urnos dagiti lang nga dagiti mamaestra dita. Di ka bawal kanya dati hanga na labaga ti lipstick na. No pinkla ang madi ka makastrict ti gate. Dapat 24-hour red. Kasto'y kalabaga ko dito yung t-shirt ta iti ako naglabasitan. Okay, good afternoon to Brother Robert Romero of Tatalangan nagbuyaman dating gayam ko ang dating kadto di MPDC office. Okay nga Rod. And family, kunak mo tin Robert and family dita US. Watching from Alaska. Awan tili ko milkmaid kasi dyan no. From Alaska, Evap. Ayun. Ni Ate Ella Banadero. Kunak ka nga sa bali ti papanon na data. Alaska. Hello mga idol, pa-shoutout po Family Nacionales, Ken Blanzan. Yeah, Family dito ay Aurora Isabela, Madamangag, Dungdungag, Kanyayo, Request ko nga jay, Kantang Sukisok. Thanks idol from Marlin Nacionales. And hello to Auntie Edna and Elmer Bosque, iti Eva Beach, Hawaii. Kas makitam. Nakita lang Siyempre, automatic ata. But for the meantime, ni Manang kumati nag-request. Akikit na kanong isala da ito. So, Ate Jing, para king ka, laamon, data, no nyaman din, kali mo, gamatan dita sa laam. Nagtagtadan Luwati matagaput saan Ay nagpait Panagbalkot mo nagsakit Agdardara Daytoy pusok ti ut-ut na Ay napukaw Panunot ko wag taw-tawataw What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y din na. Kaasiyan na. Adi matola. Naringat. Kaasiyang punong ayan. And Dr. Adriano Sabado, good afternoon. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y dana. Kaasiyan na. Kaasiyang punong ayan. Kaasiyang punong ayan. Kaasiyang punong ayan. Kablawa man, Riaz season nga kasangay tata idol tayo man pang kasangay nga kantayo to'y kimablaaw ni Rosel season. It is San Mateo Quirino Isabela International Airport. San Mateo Quirino Isabela. Di tamon to langin nga kansyonan the birthday song of course. Adamo iti birthday cake nga
puyotan minton. Agpaisong agsubli ni JM kaasyan na nga ta ay kat kabsat na ron sagbay nga agsubli. Manen. Sagbay nga nagsubli isunan na aklundan di ka di mata. Dahil ito'y pahay nga langa kita mata to. Apay nag-oxygen manen ni John. Agsabali ito manen boses na kung nagdapay gigyo to no rabi baka kami nga nag-oxygen katatay. Diyan mo man ta uray agpaparawak uray no adati panatang adati coronavirus kung ako na adakit. May alata mo ti panagkansyon agbaliw lang the Timek kono kasmarikan lang but the pitch the oktabo na kung kunada kat isulatan. Napapababay ti ma-reach ko no kasto yan. Dali timbre na. Timbre. Tagargar na. Kaya mga sampulan, dagit ang timbre ti boses. Okay nga rod, itid dati maudi nga sonata, ikanta man ti na idumdum ang timbre, ititimag ko tata. Testingan taman taureg pa natin kat mabalin latang ako mansyon nga kunada. So, may saman nga sonata nga mapaay katigiti hello, Tonti Kathy. Nakita niyo na ka. Yes. Good afternoon, Kapsat Kathy. Nakita ko matatay Good while I'm afternoon, singing. good evening. Good afternoon to the Philippines and good evening to Jay. Kablawa mamot ni Manang Nenita Sabado. Wow. From Sir Adriano Sabado. Hello, Manang Ninet. Ayan, may sakatakiti kaubingak deta apo nga agay ayam kami di ubing kami di amo mo ti ayam ti ubing dali-dali kan luto-luto dandalingan balay-balay dandali na kapuor puor pakablaw man ti family gamiaw Javier Afalya kan amin nga tagatoy Marasat Grande San Mateo Isabela kan amin nga dengdengag full volume to amplifier ko. Wow. Tatno mangag ti amin nga karubatag sa saladaman. Thank you from EJ Gamiaw. Okay nga rod. Ikanta man ti hostisa dahil iti timek ko tata. Ask me how I knew my true love was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I shoved them and I killed alive to think they could tell my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Oo na yan. Now, laughing friends to ride, tears I cannot hide. Oh, so smart and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke